Aha nongeye kuguhereza ikaze hano kuri Stash TV. Ewana nizere ko ukomeje komera fresh sana cyane. Ngiye uguhaye ikaze hano kuri Stash TV. Amazina yanjye ni Simba nk'ibisanzwe, nkaba nje hano kugira ngo nkugezeho amakuru arimo aragenda avugwa cyangwa se amakuru abari trending news haba hano mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu. Nkaba ngenda nkugezaho amakuru agiye atandukanye gatanu kuri gatanu. Nakubwira ngo niba aribwo ukigera hano kuri Stash TV, kora subscribe kugira ngo ujye urushaho kugenda wibonera inkuru zacu tugenda dushyiraho cyangwa se inkuru zigenda zitambuka gatanu kuri gatanu. Nkuko nari nkubwiye, amazina yanjye banyita Simba Only, niyo mazina nkoresha ku mbuga nkoranyambaga zanjye zose zigiye zitandukanye. Aho kuri Instagram nitwa Simba Only, ushobora kunyarukiraho ukamfollowinga cyangwa se bwo ubundi ukanyandikira tukaba twaganira cyangwa se ukampereza igitekerezo cyawe. No kuri TikTok naho nitwa Simba Only, no ku zindi mbuga nkoranyambaga zanjye zose zisigaye haba Facebook naho ni Simba Only. Ku rubuga rwa WhatsApp naho nimero yanjye ni 0727828986, naho ushobora kuba wanyurukiraho ukampereza igitekerezo cyawe, cyane yuko iyi nimero tuba twanayishyize hano mu kiganiro kabisa ibipinyinze hasi. So nkuko nari nkubwiye rero, amazina yanjye banyita Simba kabisa, nkaba nari nguhaye ikaze hano kuri Stash TV. Nkaba nje hano kugira ngo tubane mu makuru agiye atandukanye arimo aragenda avugwa. So no munsi rero naguteguriye aba producer bane. Twagiye tujya tubona ibihembo byinshi bigenda bitangwa mu Rwanda. Tujya tubona za Kisama Award, tujya tubona za The Choice, tujya tubona za The Choice Award, tugenda tubona ibihembo byinshi bigenda bitangwa hano mu Rwanda. Ndetse haba mu ruhande rw'aba producer, abakina filimi, abahanzi ndetse n'abafotografi, ni benshi cyane bagenda bahembwa. Gusa uno munsi twaje kuba twareba bamwe mu ba producer bane ubundi baba bakwiye guhagarara kuri red carpet bagatoranyamo umwe muri abo ba producer bane. Ahangaha rero twakoze aba producer bane tugendeye kuki twagendeye twatoye aba producer bane tugendeye ku ndirimbo bamaje gukora. Ushobora kwibaza ngo ese abo ba producer bane twatoye nabaye? Nakubwira ngo reba iki kiganiro cyose, nakubwira ngo uze no kuba wakora subscribe, kuko gukora subscribe ni inkunga ikomeye cyane. Ubu tweretse yuko ibyo dukora bikunze cyangwa se uri kumwe natwe gatanu kuri gatanu. Nje rero ugiye kukugeza aba producer ba mbere bane barenze mu Rwanda. Amazina yanjye banyita Simba Only kabisa. Rero aba producer bane nkuko nari natangiye hejuru mbikubwira, twakoze urutonde rw'aba producer bane tugendeye ku ndirimbo bamajije gukora. Ese abo producer bane ni bande? Ushobora kwibaza ngo se uri ku mwanya wa mbere nini? Twagiye tugenda twumva ba Prince Kizi, Battle Them, tugenda tubona ba Element. Ese umuproducer wa mbere tugenda tubona Kirema muri Kina Music, tugenda tubona aba producer benshi bagiye batandukanye. Ushobora kwibaza ngo ese abo ba producer bane ni bande? So ku mwanya rero wa kane turasanga umwe mu bagabo bita Eyorush. Ewana, uyu ni umwe mu bagabo navuga ngo bafite ibikorwa bigiye bitandukanye. Gusa uyu mugabo bizakugora nubona bari gukora aba nominees bazafata ibihembo. Uyu mugabo bizakugora kumubona ku rutonde ari mu banomine bashobora kuba bakwegukana ibihembo bigiye bitandukanye. Ushobora kwibaza ngo nizihe ndirimbo byibuze uwo bita Eyorush yakoze. Uyu musore bita Eyorush yakoze indirimbo bita Soja, yakaba ari indirimbo ya Bwiza afatanyije ndetse n'uwo bita Jono Kizigenza. So Eyorush arongera gukorera indirimbo bita Korokoro, yakaba ari indirimbo ya The Ben ndetse n'uwo bita Oti Brown. So uwo bita Eyorush arongera gukora indirimbo bita Fame, yakaba ari indirimbo y'uwo bita Safi Madiba wibera muri Canada. Uyu mugabo bita Eyorush arongera gukorera indirimbo y'uwo bita Ariel Ways, bakaba barayise Should Know. Akaba ari indirimbo navuga yuko kabisa Ariel Ways ubona yuko indirimbo kabisa yakoze neza. Nakubwira ko no mu zindi ndirimbo zigiye zitandukanye Eyorush yakoze kabisa. Uyu mugabo yakoze indirimbo zitandukanye, ngira ngo muribuka n'indirimbo ya Jono ndetse no bita Ariel Ways kabisa. Uyu musore bita Eyorush wumva yuko nawe yagiye akora amahit menshi, yagiye akora indirimbo zigiye zitandukanye. Ngira ngo nkuko wagiye ubona no ku video katangiye, ubona ko ari umugabo kabisa uzi kuvanga imiziki. So ku mwanya wa gatatu rero turasanga umusore bita Koze. Ewana, umusore bita Koze cyaze, uyu mugabo ararenze kabisa. Uyu mugabo rero ushaka kwibaza ngo yagukoreye izihe ndirimbo?
ewana uyu mugabo indirimbo yakoze zo ziteye ubwoba. Uyu musore rero bita Koze yaragiye gukorera indirimbo kabisa bita Boyfriend, iyi akaba ari indirimbo y'uwo bita Davis D. Ewana uyu musore bita Koze yaragiye gukorera indirimbo bita Yaraje, iyi ikaba ari indirimbo iri kuri album y'uwo bita Juno Kizigenza. Uyu musore bita Koze aragenda gukorera ewana hit kabisa international, aragenda gukorera indirimbo bita Kurura, yakaba ari indirimbo y'uwo bita Juno ari kumwe n'uwo bita Bush cyangwa se Bushari. Uyu musore bita Koze arongera gukorera imwe mu ndirimbo navuga ngo iyo kubica bigacika muri iyi minsi bayita Pyramide, yakaba ari indirimbo kabisa navuga ngo iri kugenda ikunzwe na benshi cyane hano mu Rwanda, ngira ngo benshi nabonye bagenda bavuga ati nabonye bagenda basaba ku maradiyo ndetse no ku mateleviziyo ati turashaka Tatamura. So uyu musore rero indirimbo bita Pyramide ikaba ari indirimbo yo bita Kevin Kade ari kumwe no bita Kivumbi King ndetse ari kumwe n'umurundi bita Dramati. So uyu indirimbo rero navuga yuko bita Koze kabisa yaje kuba akora umuzigo wa danje, umuzigo uri so fresh sana cyane. Nakubwira ngo aribwo ukigera hano kuri channel kora subscribe, ubundi ugira ugenda urushaho kugenda yibonera inkuru zacu zigiye zitandukanye gatanu kuri gatanu. Nari nyikomeza mubwira zimwe mu ndirimbo uwo bita Koze yakoze. Uyu musore bita Koze yagukoreye indirimbo bita Royo, akaba ari indirimbo y'uwo bita Juno Kizigenza. So uyu musore bita Koze arongera gukora indirimbo bita Kanjenje, akaba ari indirimbo y'uwo bita Papa Cyangwe ari kumwe n'uwo bita Chris Easy. So urumva yuko rero aba basore ndi kugenda nkubwira, aba basore bizakugora kubona barimo bapanga gutanga ibihembo zaba za Kisama Award, zaba The Choice Award cyangwa se The Choice Live, kikaba ari ikiganiro gitanga ibihembo hano mu Rwanda. Bizakugora aba producer kwa wababona bari muri nominees, kanyamara ubona ko aba bagabo baba bakoze cyane, niho handi uzasangamo bakirema. Ngiye mvuga yuko aba bakirema ubona yuko ntabirenza abo ngabo nabo gukorera indirimbo mu marebo nagara abapolisi baba bakwiye gutanga ibihembo, nagara abapolisi baba bakwiye kuza mu banominize batanga ku buryo baherezwa ibihembo ku rwego rw'igihugu. So ku mwanya wa kabiri rero ewana uyu ni umusore navuga ngo big producer, international producer. Uyu ni umwe mu basore badanje, ewana uyu ni umwe mu basore badanje ngewe sigaye mbona n'imiziki akora bikanira ubwo. Uwo nta musore rero bamwita Prince Kizi. Uyu ni umusore bamwita Prince Kizi. Ewana ushaka kwibaza ngo zimwe mu ndirimbo uyu mugabo yatujugunye hanze cyangwa se yadutayemo nizi. Uyu musore rero bita Prince Kizi yakoze indirimbo bita Rara, iyi akaba ari indirimbo y'umurundi bita Kiriku Akiri ari kumwe n'uwo bita Chris Easy. Nahoze mbona n'uwo bita Junior Giti kabisa apostinga kuri Instagram indirimbo imaje kurebwa n'abantu barenga 999. Deja already ushobora no kuba uri kureba iki kiganiro tayari yamaje kugeramo. So uyu musore bita Prince Kizi yagiye akora indirimbo zigiye zitandukanye. Nakubwira imwe mu mizigo yakoze iri kugenda ikundwa cyane cyane ni indirimbo bita My Type ya Dani Nanone. Iyi ni ikaba ari nayo ari indirimbo songs yakozwe na Prince Kizi kabisa fresh sana cyane. Uyu musore bita Prince Kizi ni yatanzwe kuko yaraje arongera gukubitira hanze umuzigo bise Dumi. Iyi akaba ari indirimbo ya Bwiza, navuga yuko iri no kuri album ya Bwiza. Iyi album ya Bwiza akaba yarayise Dream. So uyu musore bita Prince Kizi yakoze indi ndirimbo bita Bo and Be, iyi akaba ari indirimbo ya Alinsano. Ubona ko kabisa umusore bita Prince Kizi ho kubijyanye no gukora indirimbo zo n'urucabana. So uyu musore rero bita Prince Kizi yaje no kuba gukorera indirimbo bita Funga Macho, iyi akaba ari indirimbo y'uwo bita Bruce Melody. So umusore bita Prince Kizi nawe navuga ngo iki nicyo gihe kugira ngo tumubone ku mafishe yaba producer bagomba gutwara ibihembo hano mu Rwanda. Ewana uyu ni umwe mu producer navuga ngo barenze. Ngiye nanavuga yuko kuva Element yajya muri 155 AM navuga yuko bita Prince Kizi kuva ngubo sininya kuvuga ariko ari we mu producer wa mbere mu Rwanda. Ewana urabona ko ari umugabo uri gukora imiziki myinshi kabisa igiye itandukanye. Nahoze ndeba projet uyu mugabo agiye afite zigiye zitandukanye. Ewana ubona ko ari projet za fresh sana cyane kabisa. So tunyarukire ku mwanya wa mbere
ngira ngo mwari mutegereje uyu musore kabisa uri ku mwanya wa mbere. Gusa navuga ngo uyu musore we usibye kuba yarakoze n'indirimbo, usibye kuba producing indirimbo cyangwa se azikora, uyu musore waranaziririmba. Ewana, uyu mugabo kabisa ni international. Navuga yuko bamwe mu bahanzi hano mu Rwanda bakomeye usibye ko baba bakifuza gukorera indirimbo kuri uyu mugabo, n'umwe mu bagabo bifuzwa kuba bakorana indirimbo no mu buryo bwo kuririmba, cyane yuko kabisa amaje kwigarurira imitima ya benshi hano mu Rwanda mu bijyanye no kuririmba ndetse no gukora indirimbo. Uwo nta wundi kabisa ngira ngo bamumenye naranamuvuga, bamwita Element kabisa. Uyu musore rero akabaje ku mwanya wa mbere hano kuri Stash TV kabisa. Ushaka kwibaza ngo twagendeye kuki dutora uyu musore ko aza ku mwanya wa mbere? Twagendeye ku bintu byinshi. Ese yakoze izihe ndirimbo zagize izihe views? Uyu musore ibikorwa yagiye akora bimeze bite? So uyu musore rero bita Element n'utsindiye umwanya wa mbere kabisa, nkuko yagiye abigaragaza. Niwe wagiye yegukana na za The Key Summer Award, yagenda yegukana za The Choice Award. Ni umusore kabisa ubona ko akwiye buri kimwe cyose, fresh sana cyane. So uyu musore rero bita Element ushaka kwibaza ngo yakoze izihe ndirimbo, mana yanjye ewana. Uyu mugabo biteye ubwoba. Ibyo nagukoreye hano indirimbo Element yagiye akora zagiye zikundwa cyane hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda, mu Burundi, muri East Africa, mu bihugu byo hanze. Ewana, uyu musore yarazikoze kabisa. Uyu musore yarajya gukorera iyo bita Fou de Toi. Yakaba ari indirimbo ndetse ye afatanyije no bita Bruce Melody ndetse n'umwana ukizamuka bita Loskana. So iyi Fou de Toi ikaba ari indirimbo yakozwe no bita Element kabisa. Uyu musore aragenda gukorera imwe mu ndirimbo nawe navuga iri training cyangwa se imwe mu ndirimbo iri gukundwa cyane fresh. Yakaba ari indirimbo bita Bermuda. Ikaba ari indirimbo ya Davis D ari kumwe n'uwo bita Bulldog ndetse ari kumwe n'uwo bita Bush cyangwa se Bushido. Iyi nayo akaba ari indirimbo bita Bermuda yakozwe n'uwo bita Element kabisa. Uyu musore bita Element kabisa aragenda gukorera indirimbo bita Pasadena. Akaba ari indirimbo y'uwo bita Christopher Muneza. Yakaba ari indirimbo rono yakozwe no bita Element. Uyu mugabo rero aragenda gukorera indi ndirimbo y'umunyamakuru bita Yago For Real cyangwa se Yago Pondat. Akaba ari indirimbo bise Suwejo. Uyu mugabo bita Element yaje no kuba agaragara mu mashusho yayo. So uyu mugabo rero bita Element indirimbo nyinshi yagiye akora nkuko ndi kugenda nzikugezaho. Uyu mugabo yagukoreye bita One More Time. Akaba ari indirimbo y'uwo bita Kenny Solo ari kumwe n'uwo bita Harmonize. Umusore bita Element arongera gukorera indi ndirimbo bita Zanzibar. Akaba ari indirimbo yo bita Bruce Melody ari kumwe n'uwo bita Harmonize. Ewana, umusore bita Element ereho navuga ngo congratulations, big producer, international producer, local producer. Ewana, ni umusore wa danje kabisa. Uyu musore arongera gukorera indirimbo ye navuga ngo hitmaker kabisa international. So iyi ndirimbo ro bayita Kashe. Iyi ndirimbo bayita Kashe. Akaba ari umusore bita rero Element akaba ari nawe twagutoranyije kabisa waje ku mwanya wa mbere hano kuri Stash TV. Nakubwira ngo kabisa niwe ribwo wari ukigera hano kuri iyi channel, kora subscribe ujye urushaho kugenda wibonera amakuru y'ibyamamare. Nakubwiye ngo haba sport, haba politike, haba lifestyle, uko ibyamamare bibayeho, amakuru ari training news, haba mu Rwanda, haba mu karere, kwisi yose tukugezaho hano 5/5. Ubu uri kumwe nanjye Simba only, nabari njyewe ugenda kukugezaho amakuru agiye atandukanye. Ushaka kumfurenga ku mbuga zanjye nkoranyambaga zose, amazina yanjye banyita Simba only, haba kuri Instagram, haba kuri TikTok, haba kuri Facebook page, haba kuri WhatsApp yanjye. Nimero yanjye nkoresha ni 0727328986. Ubundi bwo rwose ubundi ukaba wanera inkunga cyangwa se igitekerezo cyawe ni ingenzi cyane yuko ibi dukora nimwe tubikorera tugenda tukugezaho ibintu bigiye bitandukanye 5/5. Nakubwira ngo uze kugira umunsi mwiza, ugire ukwezi kwiza. Nakubwira ngo niba utameze neza no kwihangana kabisa cyane ko muri isi ntago tuba tugomba kumera neza 100%. Uno munsi yo umeze nabi, ejo birashoboka neza 100% ko ushobora kumera neza. So nizere kumeze neza fresh sana, naho ubutaha
Stars TV ewana subscribe kabisa.